Shubor nakaslem jong unongsan hima. Iwan nakalian juga All Player Hawk Luar Primary School Association in short AMAPSA. Ni nakalian juga All Player Hawk Luar Primary School Association. Iwan hang dia batang pau dia kijing bakum pilihan ni lamat bagi kendu. Ini kilong ki kijing ba association kali kendu nadu nadu usnam aja khatra tete kadharu mentakasi nakadaw ba ni khamla bani kendu yu education minister jika bagi persang ban jika kendu beruna kepuas di kini kilong ki katukat ni ki jinge ki bakum keseng ke bakum ke association ni kendu Kikuat bani tu umne, bahas nama ajar khatra, nak kalian juga seng kelapan kre ya ka memorandum, baca kajimu kajini dalam ban submit dan ban poisa kami junggu education minister, hendai ngimyo lat berkendu batu, dia persang lepon sin benwat, dia hawa khado, nilasu submit no ya ka memorandum lingba PS junggu education minister. Nang dah hadin jong kata hakap pratri junggu Agos aja khapra nilalek pan dak appointment bani kendu marpat batu. Hamrai kadharu kan ke por ke pemerintah nimpat yo ya ka jukhat nak kami ke junggu bani keran mahkamah. Shu haka khandai trik banai balai jong snam ajaran pho nilalek ban ai Daka rimanda letra lene kesti dan penken mau halor jong kami berada kabangila submit limba OPS jonggu ji kabadi kami berada kaba detet khat khandai jonggu panai mat aja khat pra hanrei ni klemyo juba haduk mentaru nanja ka aku atrik banai ba aja akuwe ni lekran baru education minister lembaga pun bagi kepat yu ni ong yu bangi kuat mereka duk marpat baru mereka juga ke bangi yo kalong ba uang ba umron national di mentar sini ni masih maka jangan tanya ke junggu balik duk bat ni nak pos mentar sini kepada aku lah kan junggu nai ba asia kuai ni lelek pan aibiang ya kan memorandum penken mau ni ai kan ka dimanda kejeng penken mau ba ni li ai biang matakasi ha education minister limba OPS junggu di mereka limba kan ka dimanda ni keman ba kasapoy ka ti junggu nanti kami pernah ke bangi submit kemang olom ni bangi submit aka hau education minister lemba OPS kepada kami pernah ke bana do khat khandai trik mas aja khat pra ke bang kini ki jingdawa ki jungi ke badon hak ni kami pernah kilong kum ni ke bentak bangkong ke ba nibu hakmat ke junggu hakmat ke sarkar kalong ba kumba kalong haruk mentang ke jingsiu lari kata ke gran ke bangingi yo ke baksokan ke ni ke long khat ajar wi hikai di ke bala sanction ru nak mataki anu ke hikai hak we ke school di kani ke jing ajung sorkan kani ke gran ke bagi asani khat ajar wi hikai kam pat biang le kam la ban ko ba hi nak kam juni kat kum ke jing kalaju ke por nanti ke bentak ke bahan lembaga di kamu mandom ni penken mau hang ni bakat kum ke meeting ke wilayah kendu wilayah long meeting bat ke sorkar MBA ke sorkar government shwa ba hak tu ke por ke sorkar kalkulan yang ni ba kin upgrade yang ni ke ad hoc school sya ka system dia nama kata nak kalian ke jungi menta ni dawa bagi bu yang jadi pada kemat sorkar
lada kasyam jing ya kawan upgrade ya kita ke school ke jongi naga hok saka jufset ni dawan sorkar bagari pan kiu no keran ke jongi ya ketolak ke jongi nak khaat aja sakala ko aja iwe nei kai simanai nanti ke poin ke balai ke bangi bu ahmad sorkar ke lomba kumba ka long hadung menta haki lower primary school kiba mangi ni kai kidon nadu kelas nursery hadu kelas 5 kan bakino hikai ni don tang armut tikani ke syam jing ini bangan hikai bangan ai sekri ke ba penhun ya kena school ke jongi nomor tangi dawa ni kepat ke sorkan ba kenang bang yo ya taka quality education ba ke sorkan ken lek kat bala bahkan bu syuk kena hikai ke pemut ki additional teacher bat ke jingwa ke jongi kalong iwe na hikai na ka mentak ke kelas lani lak mundo kam dei baduna ya kesan mut hak we ka school but kapoy ke bakhado kalong ba nak ka jongi ni bu ya kan ka jing keli hak mat jong sorkar ba kakum kalis ka bangayo naka sorkar hi kata naka napo director office jong director napo diesel di list yung kini ad hoc LP school kakum ka list ko pila asangi idon sans pa san ko pratali di school hapo yung kajalay prakoy kan bakal mo ini kalong bakat kum kan notification ya kabak sorkar kala penmi kan di kan notification kabak sorkar kala penmi haka kabari khatna tre jun arja khat nyo kap mot ba hanne ki peni bakini ka ad hoc LP school ki don hadu khat aspa akusan te ka jingkali ka jumi kalong ba ki kini ki hindus pa aku pun yok teli school haba katkum kan ikan les ka bang niyo na po diesel kalong sans pa ko pra kat ba katkum kan ikan notification kilong khatas pa aku san di ni kwa pan dishan ba ki kini ki school ba tam ni kumbang odom ne ba nama kat haduk mentang kasini bangi na ka group jodi na hikai athok al school po yung jila ni dei ki ba yo e jing se ba retam na preng ki no hikai pro khoi lan ne wat ikinu ki nong tre ki ba pa po ka jing pe yung sorkar na sai di ni kerpa sorkar ba kadla kat yai ba ka kum kata ka ba ni om ka equal work for equal pay dan kerpa sorkar ni dawan sorkar bahkan mereka yang tentang di program jaki bat nila ban lek wat cakaput ban wat dia ka hok ka jogi dia kini kat to kan ne ki tentang ki bang kuat me